Welcome on TV7 Rwanda. Please click subscribe. Ubanza ni wumviye inkuru ushobora kuba warira. Byagenda bite habaye umukwabo muri ruhago y'u Rwanda. Igikuba cyacitse, abantu bose bameze nk'abakubiswe n'inkuba. Baribaza ibyabaye bikabarenga. Ubanza na bamwe batera inzuzi nta wari bwereze ku munsi nk'uyu waba mu Rwagihanga. Abantu bacitse urondogoro bidasanzwe ahari yamana yirwa handi niyaba yanze gutahira ijoro. Urebye kuri bamwe na bamwe umutima nuri mu gitereko, baribaza aho bazibandwa, bazirikeza gusa abandi barikomanga mu gatuza bati kera kabaye birabaye, ariko se niki cyabaye i Kigali? Abantu bari kunyuranamo ngo badacikwa gusa. Icyo numvishe nuko urubanza rwa mbere rugiye gusomwa. Urubanza rw'ikize rwahuruje imbaga nk'iyababaganza baterwa serera. Uyu wari umuherwe w'irusororo wibasiwe nyuma yaho rubanguka akomeye akaruru k'umwami amutanze. Ndabona abantu bongorerana, ushaka kuvuga cyane baramucinya icyara akanuma. Barimo gutunga intoki itsinda ry'abantu bahagaze hirya gato, aho mu maso habo hijimye kurusha ka gace gateye ubwoba ka mpande eshatu ya Bermuda, ngo nibo bashobora gukurikiraho. Ikigaragara ibibategereje ubanza bitoroshye nkurikije ivyo ndeba, ariko noneho ndabona ngeze hafi y'abantu bahuruye. Reka numva iryo shyano ryagwa i Gasabo. Izi nkuru se nizo ko numva zirenze zimwe z'abamotari cyangwa zimwe zivugirwa muri iri gara ryo kuri 40. Abasaza b'abaryogo binyweraga kawa n'icyayi kirimo tangawizi. Gusa niba ari ukuri, ubanza ruhago y'u Rwanda igiye kugira undi murongo udasanzwe. Ndumva bamwe bibaza bati ese wari ubizi ko Ferwafa buriya buri mwaka yagenerwaga na FIFA miliyoni zirenga 300 z'amafaranga y'u Rwanda zo kwita ku ekipe y'igihugu, ariko bikarangira ahubwo ikoresheje ayihabwa na Minisport. Ngo wari ubizi se ko muri miliyari zirenga 2 bahabwa buri mwaka, 1/2 kidakoreshwa icyo zikwiriye? Ngo uriya Bafunzwe niwe wesangiraga n'abayobozi yagize uruhare ngo bajyeho. Ngo ko naka gafaranga bahiruka kongeza perezida wa Ferwafa bakagabana da ego komana y'u Rwanda. Yego birashoboka rwose, nibyo hari n'abayobozi b'amakipe batowe muri yombi, bamwe utashobora no gukeka. Uyu mufana uvuze ibiwe ndabona muzi uko bibuga bya hano i Kigali. Ubu se bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko na za ekipe zagezwemo konzi ko bigoye. Reka nkomeze niyumvire agasobanuye nishyuye banyarwandakazi. Ati byose ngo byatangiye mu kwezi gushize, ubwo mu bakozi ba Ferwafa yandikiraga FIFA email ndende igaragaza uko umutungo wa Ferwafa wangizwa, ko amafaranga agenerwa abagore atabageraho, ko amafoto afatwa ngo habeshwe ko hari abana bategurwa kandi nabo n'ibindi byinshi. FIFA rero yatangiye gukorana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu ibanga ryo ngo batahure ababyihisha inyuma. Abantu benshi n'abatabitekerezaga bafashwe barafungwa. Ubu uyu munsi nibwo bagejwe imbere y'ubutabera. Ese mama nuko byagenze? Ubanza ari byo, kuko nangiye kubonamo abonzi. Uyu si umuyobozi wa ya ekipe. Byavuze ko abakinnyi babagura amafaranga, ariko abageraho akaba ari 1/2 cyayo batanze. Umuyobozi bubaha amafaranga. Nibutse disi nkuru ya wa mwana wavuye Rusizi aguzwe miliyoni 20 agahabwa 3 zonyine ngo naryizo, hamwe na wa wundi waguzwe muri Bugesera Football Club amasezerano ye yarangiye agahimbirwa amashya ngo ekipe itange miliyoni 17. Bara yari yereka bafatwe pe. Gusa siniyumvishaga ko nabo bagerwaho. Ukuntu twanabatinyaga uko bavuga mu itangazamakuru ngo tudakoma rutenteri. Ibi ariko byerekanye ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko,
uko bitinda ariko bigashyira bikaza. Abakozi bo mu karere se bazize iki? None se nuzi ko bivugwa ko kugira ngo amakipe yo mu karere asohora amafaranga hari uburyo abayobozi b'amakipe bakorana nabo mu karere amafaranga yasohoka bakayagabana? Buriya se wibwira ko ibibazo bidashira by'ubukungu muri aya makipe biva he kandi aba yahawe akayabo? Ariko uzi ko ari byo, ubanza ari nayo mpamvu hafi 1/2 cy'ingengo y'imari y'amafaranga y'amakipe igendera mu kugura abakinnyi kugira ngo baryemo bimwe bita injyawo. Hari ngo n'abagwatiriza amafaranga bakabanza kuyashyira muri rambere ngo bayungukemo abakinnyi agenewe bari gutaka inzara mu ngo. Ndabona rwose buri ruhande rwakozweho. Ndizera ko bimwe byo gutegura byari byarabaye iturufu y'amakipe yose bitazongera. Ukuntu u Rwanda ruzwiho kutihanganira ruswa, byari bibashe kumva ukuntu muri siporo yahawe intebe ikicara abatabikora bakitwa ibicibwa bikarangira binabagezeho ingaruka. Ariko se aba bayobozi nibo bonyine iperereza ryafashe? Ubwo se urumva urubanza rwajyanwe muri stade Amahoro ngo bigende gute? Harimo abanyamakuru, abasifuzi, abatoza, abafana ngo bategura imikino kurusha abandi, mbega abarenga 200 bose hamwe. Ugize ngo iki? Abarenga 200 bose bagiye kuburana na Brookline wanjye sarimo ko amamagara cyangwa amashuri yatangiye arashaka amafaranga y'ishuri. Ubanza natangiye kubivanga. Uzi ko narotaga? Mbega inzozi zirenze zimwe z'umuntu w'umukene cyangwa iza wa mugore wiberaga mu gice cy'ingunguru. Ubusanzwe nkunda gukabya inzozi, ariko izizo rwose ahari ubanza bigoye. Reka nkomeze niyumvire agasobanuye nishyuye abanyarwandakazi. Ati byose ngo byatangiye mu kwezi gushize ubwo mu bakozi ba FIFA yandikiraga FIFA email ndende igaragaza uko umutungo wa Ferwafa wangizwa, ko amafaranga agenerwa abagore atabageraho, ko amafoto afatwa ngo habeshwe ko hari abana bategurwa kandi nabo n'ibindi byinshi. FIFA rero yatangiye gukorana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu ibanga ryo ngo batahure ababyihisha inyuma. Abantu benshi n'abatabitekerezaga bafashwe barafungwa. Ubu uyu munsi nibwo bagejwe imbere y'ubutabera. Ese mama nuko byagenze? Ubanza ari byo kuko nangiye kubonamo abonzi. Uyu si umuyobozi wa ya ekipe byavuze ko abakinnyi babagura amafaranga ariko abageraho akaba ari 1/2 cyayo batanze mu buyobozi bubaha amafaranga. Nibutse disi nkuru ya wa mwana wavuye i Rusizi aguzwe miliyoni 20 agahabwa 3 zonyine ngo naryizo, hamwe na wa wundi waguzwe muri Bugesera Football Club amasezerano ye yarangiye agahimbirwa amashya ngo ikipe itange miliyoni 17. Bara yari yereka bafatwe pe, gusa siniyumvishaga ko na